Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Fa afdalu ma yatakallamu. Wa qad ughliqa lan teman-teman den tutup apa babu taubati lawange tobat den tutup anhu saking abdi, saking abdun. Fa afdalu ma utawi utamane barang yatakallamu kang guneman bihi kelawan ma sapa al abdu kaula. Kaula sing napa niku sing kati mati niku. Fa afdalu ma utawi utamane barang yatakallamu kan guneman kang guneman bihi kelawan ma sapa abdu kaula fi dzalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono waktu napa nggih waktu nazak niki wis ros-rosani pedhot kabeh. Mari ngono ndak iso mripate mecicil, kupinge wis gak krungu, lambe-lambene wis lugur kabeh. Keringet-keringetan wis mulai ketok punan. Nah, napa sing paling utama sing diucapno kali menungso sing keadaan waktu kaya ngoten niku? Diarani waktu sing as-saah azimah. Waktu sing paling agung, waktu sing paling menegangkan niku. Bekto se paling nakokake bekto menika antarana selamat bentak selamat antarana swarga ben neraka nika. Nah, apa nika ucapan derem perkataan sing ana apa sing paling utama yo caki saat menika fi dzalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono waktu iku kalimatu syahadati kalimah napa syahadat. Nah lek sakniki ya gampang, lek kate ngomongno kate ngucapno gampang, tapi di akhir umur niki ndak iso. Mun sakule sampean mangken maca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah gampang sarah. Wong karo ya melarat, lengki ring pacet keadaan normal, mun tak niki tak normal nika. Mata manteli kopeng letak eding. Ampun mulai tak berfungsi kapi monan ning badan nika. Tak berfungsi kapi monan. Gelo-gelen tak bisa aguli, merepat tak bisa kedep, kopeng ampun tak kepereng, bibir pun tak bisa ngocak. Yo bisa toku. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, Allah. Nah, nika adalah kalimah paling utama saya caki manusia bekto se paling agung nang atas dunia kini kaponan. Bekto se paling agung, bekto se paling menegangkan kangkui seorang hamba menika ketika ampun ngedepin sakaratil maut dalam keadaan antarana selamat bentak selamat walayatubillah terpada selamat kapi ki mon mangken kula ban panjenengan nang maca syahadat nang maca kalimatu syahada kalimatu tauhid la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah insyaallah nang akhir umur gampang orang nika maca nika. Timonlah dalam selama odi noreng nika macana pon la walayadu billah ghibah namimah atau ocan-ocan saya tak manfaat sama sekali kini akhir umur kita nikah pun
Lah pada apal ponan hadis ya mutul mar'u ala ma asya alaih. Orang sete congok selama odin penikah. Bila ahli solawat, ahli maca Al-Quran, ahli atikir dekat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka benih bereng tak mungkin setena pun insyaallah dalam keadaan atikir maca kalimat tauhid, kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, mangkan anak bayi kabit lahir baca syahadat dua nikah kalaban adzan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal anak bayi kita eding tak mereng apa boleh paham, ngeding tak ngeding. Nah, malai sop aja napa kalimatus syahadah nikah, syahadaten nikah pertama kali saya masuk ke dalam kopeng anak bayi. Nah, oleh karena itu orang masuk Islam nikah harus baca syahadat dua nikah. Al-Imam As-Subuki beliau mengatakan al-Islamu a'malul jawarih. Islam nikah adalah kelakuan bangsa anggota badan. Islam nikah adalah a'malun, perbuatan daripada anggota badan. Nah, anggota badan nikah, napa buktinya napa daripada anggota badan nikah? Ya salat, ya haji. Nikahnya mana? Islam a'malul jawarih. Amal daripada anggota zahir, anggota badan nikah. Wala yu'tabaru illa ma'al iman. Ben amal jawarih, amal badan nikah tak bisa dianggap, artinya tak sah, tak bisa dianggap kecuali kelaban badan iman. Wal imanu tasdiqul qalbi, iman nikah adalah olena ateh parcaja deka wujud Allah Subhanahu wa taala bendeka ka otos Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'tabaru, ben iman nikah tak yang keesah illa ma'at talaffuz bi syahadataini, kecuali kelaban ngocaki lafaz syahadat dua. Ini kecak buang-buang nikah. Al-imanu a'malul jawarih. Al-islamu yang kibaneka al-a'malul jawarih. Saya kocak Islam adalah perbuatan atau amal daripada anggota badan. Wala yu'tabaru illa ma'al iman. Anggota badan sejuta kali abajeng, sejuta kali haji umroh, tapi tak ada iman, percuma. Dan iman nikah sekoca iman tasdiqul qalbi, percaya ateh. Wala yu'tabaru illa ma'at talaffuz bi syahadatain, iman saya dalam pengakuan dalam ateh lah tak bisa terwujud tak koca iman ke Gusti Allah kecuali kelaban maca syahadat dua. Makanya amal ocaan sepaling utama nih kah. Waktu orang barak saya ini ternyata syahadat dua ini adalah afdalu ma yatakallamu bihil abdu fi dzalikal waqti. Neng waktu menikah adalah ocaan sepaling utama syahadat dua menikah. Jadi makanya dari semakin kuluman jenengan kebiasa mata syahadat nikah. Ya. Syarat orang masuk Islam nikah syahadat nikah. Jika pendapat Imam Nawawi dan para imam fuqaha selain mun bada orang iman dekat Gusti Allah annaman amana biqalbi walam yantiq bilisani, mun bada orang iman ke Gusti Allah keng tak ngocak kelaban lesan syahadat dua nikah. Pendapat Imam Nawawi apa ban iman ban para imam selain ban ittifaq ahli sunnah wal muhaddithin wal fuqaha wal mutakallimin, padahal aban mampu walam yantiq bilisanihi ma'a qudratihi kana mukhalladan finnar, maka orang sekalipun dalam hati iman ke Gusti Allah aban mampu maca syahadat king tak gelem maca syahadat, tetap orang remon mate selama-lamanya berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Saking penting ngocak syahadat
bodoh. Paham kan kula ni? Iki awai maca syahadat kalimat tauhid. Oh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tedunga maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tedung was. Kalau tedung kan jana mati. Jadi mun pas telanjuk tedung tak kejaga berarti akhir mereka ya akhiran kalaban kalimat syahadah. Nah. Ya walaupun sebagian para ulama berpendapat bahwa syahadat dua ni kekening egente kelaban kalimat tauhid. Jadi mun bada orang masuk Islam tak tahu maca syahadat, tahu nama maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sah. Kening. Ya, kening. Tetapi syarat mutlak likulli kafirin setelah masuk Islam engki benda syarat at-talaffuz bi syahadatain la ityani lafz la ityani lafzi ghairi tak kening maca selain syahadat dua ni kanggo orang kafir masuk Islam. Atau balik tak saki ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah tak kening tak sah syahadat. Harus tertib asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tak kening. Balik ni kah? Tak kening. Lain bibajaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kening, hil azim sabak yada wa bihamdi sabak budi kening. Tetapi pada pendapat fal azhar al-iktifa bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kata dalam kitab Ar-Raudhah. Ba'dul mutaakhirin tak ngening aki. Ini kan yang kitab Al-Ubab. Jadi mun beda orang macah syahadat dua tak bisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus masuk Islam sah cukup. Fal adhar al-iktifa'u bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So paja anyar Islam ku lebih sampian pabanyak maca syahadat nikah. Pabanyak maca kalimat tauhid. Jaddidu imanakum. Dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyara-nyaren imana beun kapi jeria soropa anyar imana katipun panapa cara kaifa nujaddidu imanana katipun panapa cara nyar-nyaren iman ka dinto ya Rasulullah akthiru min qauli la ilaha illallah soropa banyak maca la ilaha illallah. Wah penting nih kah nang la ilaha keker tepak-pak la ilaha illallah tercombut la ilaha illallah. Mula biasa la ilaha illallah mati no la ilaha illallah mula di mata aja ya tolong ya iya mati tolong mati mula keluar cawocan saya tak genang nih kan kipon congok dari akhirat nih kemula akhirat man kana akhiru kalamihi inda intihai ajal man kana akhiru kalamihi minad dunya inda intihai ajalihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Saban orang ning akhir umurah cak di akhiran kalaban kalimah la ilaha illallah pasti jadi masuk surga. Miftahul jannah la ilaha andi kuncina lah. Kare kunci pertahanaki. Miftahul jannah kuncina surga napa? La ilaha illallah. Korba tepak masih atikir banyak mon kelero bacana. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada artinya mon la ilaha ni ka. Lana fi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada pangeran si wajib sempe dalam wujud illallah kecaba Gusti Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mun la ilaha na apa la ilaha? Sobung artinya mun la ilaha. La ilaha illallah pelanceng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oleh banyak dak mun la ilaha aja. Jadi percaya genan ni ka. Ya pelanceng. Bacaan Allah neka la ilaha illallah
ada pangeran saya sampai dalam wujud kejaba Gusti Allah. Bener karo ocaan tok nikah. Bener karo ocaan tok nikah, tapi dalam atine kok onghuan tekad ke Gusti Allah. Cek ada pangeran selain Gusti Allah. Engki kudu yakin ponan. Sabri rezeki Gusti Allah, semelanjang umur Gusti Allah, sabri jodoh patih ya Gusti Allah. Dalam ati ponan. Sekarang kenapa? Dalam artinya kebersih dari penyakit-penyakit se ragu menikah. Tak gampang untuk ngeterapagina la ilaha illallah pun karo ngocak gampang. Tapi sing ngocak ngempakagina sing ngamalagin esen apa nikah la ilaha illallah nikah cek malarat ta. La ilaha illallah la ilaha illallah mantar muga manfaat kapi nikah nggih. Tiba biasa aki mulai semangke nang la ilaha illallah apa banyak la ilaha illallah syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Naam. Jaddidu imanakum qila soro apa banyak soro nyara-nyaren iman qila katipun panapa carana wa kaifa nujaddidu imanana ya rasulullah qala fa'akthiru min qawli la ilaha illallah. Orang yang ahli macam nikah. Inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah Subhanahu wa taala ongku ngaramaki de kana neraka ngober je satta bedena orang semecah la ilaha illallah. Gini ka tak ada kuku pakaian se selamat dari apa neraka nikah. Pemadam kebakaran je tak ada. Montro mati apa neraka iri ya banyak nikah. Kelempih apa kebal dari tahan panas sobung pakaian enggak nikah. Nah. Riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsani Jibril qala yaqulullahu tabarak wa ta'ala Jibril datang ka sengkok dabun Kanjeng Nabi nyeritaake dabun Gusti Allah berarti hadis qudsi apa dabun Gusti Allah la ilaha illallah hisni kalimah la ilaha illallah tang benteng faman dakhalahu amina min adzabi sapan orang masuk ke dalam ketang benteng dia benteng Gusti Allah la ilaha illallah amina min adzabi dipastikan aman dari tang siksaan. Terus amanah? Ah nikah resep apa? Resep apa nikah? Tidak boleh. Empun saya nyari kaju rajem biar. Saya nyari betong ngambeng. Saya nyari lamat. Jadi apa banyak dikirin mantra selamat Allah. Benteng Gusti Allah la ilaha illallah aman dari adab Gusti Allah. Berjaminan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari sahabat Abi Darda, laisa min abdin yaqulu la ilaha illallah mi'a marrah. Tidaklah seorang hamba yang membaca la ilaha illallah 100 kali bacaan illa ba'athahu Allahu yaumal qiyamah wajhuhu qal qamar lailatal badar walam yurfa' li ahadin yawma idzin amalun afdal min amalihi illa man qala mithla qawlihi aw zada. Dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun orang ahli maca la ilaha illallah 100 kali maka kuku ning hari kiamat pejogeh wajhuhu qal qamar lailatal badar muwanah terak tineng Gusti Allah engak teraan bulan purnama walam yurfa' li hadin yauma idin amalun afdal min amalihi bentada amalan sek sodoraki daripada amal manusia menikah min amalihi dari amal seorang hamba melebihi keutamaan amalan orang seahli maca la ilaha illallah. King banyak orang yang tak pateng reken kebacaan nikah. Mentor muka kau lebih manji dengan odi la ilaha illallah mateh la ilaha illallah. Banyak nikah keterangan tentang la ilaha illallah ni.
Mungkin orang antap, ki orang parjajah. Riwayat dari Sayyidina Sa'id Al-Khudri dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nyeretake Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam saya langsung bisa debu ke Gusti Allah. Matur Nabi Musa, ya Rabb, alimni syai'an adzkuruka bihi. Ya Allah, bulang badan kaula situng bacaan sekira kelaban bacaan penika kaula catat orang sak dikir melolo keajunan. Faqala qul la ilaha illallah. Maka Allah Ta'ala debu dengan Nabi Musa, qul ngucapan wahai Nabi Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa ngiding jawaban ngak nika, ada kan bacaan biasa ya. Ada kan bacaan orang-orang biasa, lumran orang banyak, tahlil la ilaha illallah, istighatsah la ilaha illallah. Bahkan almarhum abah menika ring sepo nika setiap rutinan mesti ning akhir pengajian mesti ya akhiran la ilaha illallah. Sampai semangkin al-fakir narosaki menika. Bila mari rutinan zuhur menika, wallahu alam bisawab pasti la ilaha afdalu dzikri la ilaha illallah. Nika pun kebiasaan ring sepo menika. Nabi Musa ngiding jawaban dari Gusti Allah, bening ngenteng aki bening karena minta saya khusus. Kan biasa orang mun nganik ini. Anu Kak Dinto kiai terus nyona lancar rezeki Kak Dinto. Anu semua banyak selawat cong. Selawat kapi aja banyak selawat pasaran. Polan pasaran selawat tak gelem. Tutu minta seni ane ruwa. Minta bojaan seni ane. Kak kukiku kakak kuku. Bo seni ane ora hajo mantap. Lah Nabi Musa ni kebening enteng aki bening pas atanya daga Gusti Allah, ya Rabb kullu ibadika yaqulu hadza. Setaja hamba-hamba ajunan maca la ilaha illallah menika. Innama uridu syai'an tahsununi bihi. Kaula teronyo ona bacaan sekira sebisa napa nyamana se bisa ngeraksa badan kaula. Oh, Nabi Musa nabar ke Gusti Allah. Bebeda bacaan selain sebisa aja ke badan kaula Kak Dinto yoro nika pun bacana sadaja makhluk nika baca-baca panika orang-orang sa Islam Gusti. Faqala Allah Ta'ala adabu, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'a ju'ilat fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin ukhra lamalat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, cek saking petong langit ben esena para malaikat ghairi selain engkau can Gusti Allah, boda arash, boda malaikat, boda kursi, wal ardina sab'ah ben petong bumeh ben esena ju'ilat fi kafatin esabak neng situng tempengan wala ilaha illallah fi kafatin ukhra sedangkan la ilaha illallah sabak neng tempengan selain sesitung lamalat bihinna la ilaha illallah, maka lebih berat kalimah la ilaha illallah daripada langit ben esena bumi ben esena ki beraan la ilaha illallah. Cendeng akhir ya. Jawab na Gusti Allah dengan Nabi Musa. Nah. Jadi neka adalah kalimah afdalu ma yatakallamu bil 'abdu fi dzalikal waqt. Paling utama nak bacaan atau ocaan saya caki ben manusia saat menikah. Saat apa? Indal ihtidar, ketika orang pun parak sete ija dan te parak sete apa bila gampang bos tiba-tiba siapa som tiba-tiba situ ya tiba-tiba mati iya mau tiba-tiba mau datang tiba-tiba mati tiba-tiba jinara tiba-tiba mandelik manjelak jangan kabeh datang tiba-tiba kan som tiba-tiba makin kata-kata tiba-tiba aja lah. Tiba-tiba pajak naik, tiba-tiba bayaran naik, iya mau tiba-tiba sih bagus deh ya, surprise. Ya. Tiba-tiba oleh rekening, oleh rekiriman, tiba-tiba berdering ngetraki, tiba-tiba, mau tiba-tiba jinarat. Cireng datang tiba-tiba, al mautu ya'ti baghtatan, wal qabru sundukul amal. Jaring materi di tengah mendadak tiba-tiba, sedangkan kuburan nika adalah
sundukul amal. Karena amal, perbuatan, ada amal coba amal bagus masuk kabi ke menikah. Nah oleh karena dinto pebiasa majalah ilaha illallah. Paham iki? La ilaha illallah. Maka Al Habib Salim bin Abdullah Syatiri bin Abdullah bin Umar Syatiri menganjurkan setiap jaga tedung esoro maca syahadat pak kalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Catat atikir mbiyen seterusnya. Karo macane ketok. La ilaha asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Setiap mare jaga tedung maca nikah. Atau baca mare ba'dal maghrib ben ba'da subuh. Semare maca istighfar astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Pas maca syahadat pak kali ngaki buru nikah, maka orang ini tak jegah dari kenangan tojun kecuali dosa sapora sekalipun dosa banyak enggak untuk segera. Karo benda nikah, mari maghrib, mari sob. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Nika bacaan Pak Abdullah nika. Al Walid almarhum macam nika kia. Munabah macam asar. Kening, asar kening, maghrib kening. Sopu Pak Abdullah pasti macam nikah di masjid. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Biasan mare doa, mbani kemun mare maca doa sebelum Al-Fatihah macam nikah. Alhamdulillahirabbil alamin astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Mari bajang maghrib atau bajang asar sore atau malam yakni berarti maghrib juga baca mari bajang sopu. Ya motor siapa orang baca. Mungkaro ngeding lagi gampang mak. Senga lakonan neri melarat mak. Lah kalau pai boy. Ya mun kalau pai kan biasa jalan je baca lah. Kan biasa jalan ni ketika saya tahu boleh di kan biasa jalan je baca. Mun tepan enggak. Ngak enggak mau je pai kalau pai mololo. Mun nang terus selamat tah, mun nang terus siapa orang ah. Jadi ia baca. Nah, karena nikah ada syahadat ini adalah apa? Afdalu ma yatakallamu bil 'abdi fi dzalikal waqt. Kalimatu syahadah. Wa amma a'dhamu sa'atin. Nah, nikah adalah saat yang paling besar, saat yang paling menegangkan bagi seorang hamba ketika udi ning atas dunia. Saat apa nikah? Saat ketika mata ampun mulai mencelak, bibir mulai tak bergerak, kemudian ros-rosan pergelangan nika ampun tak mampu untuk digerakkan, sekabi anggota badan nika rasane pegok kabi. Anika adalah saatun azimah. Anika saat saya bagi ning atas dunia. Saat turaddu 'alal 'abdi fid dunya, taridu 'alal 'abdi fid dunya. Inggih menika turaddu den balikaken atau taridu kening. Se terjadi, se tumeka. Turaddu den balikaken apa si saah 'alal 'abdi. Dadi saat sing paling agung di donya niku saat napa nggih? Saat niki sing wong kate mati niki. Nah, saat sing paling agung besok di akhirat ono maning. Saat sing paling agung pisan. Wa amma a'dhamu sa'atin anapun utawi paling utama, paling luwe napa? Wa amma a'dhamu sa'atin anapun utawi luwe agung-agungi saat turaddu kang den balikaken ingdang aturadu kang den balikaken alaihi ing atasi napa niku alaihi ing atasi turadu kang den balikaken apa saah alaihi ing atasi abdun iku fil akhirat fil akhirat ing dalam akhirat iku fa idza nufikha arikalane den sebul faida nufikha arikalane den sebul anapa niku faida nufikha arikalane den sebul apa fisuring dalam semprong yakni hari kiamat malaikat Israfil tugasah
Wa bu'itsa lan den tangiaken sapa man wong fil kuburi ing dalem kuburane. Wa ta'allaqa lan dadi gumantungan sapa al madzlumu wong kang den kaniaya bidzalimi kelawan wong kang nganiaya. Menika saat saya paling menegangkan nika. Wa kana lan ono sapa asyuhudu pira-pira kang nyakseni ono iku al malaikah, ono iku al malaikata para malaikat, wasailu lan ono lan utawi wong kang takon huwallahu taala yaiku Gusti Allah. Wal adzabu utawi siksa iku fi jahannama ing dalam neraka jahannam, wan naimu utawi kenikmatan iku fil jannati ing dalam swarga. Wa wada'at lan nyelehaken yakni nglairno sapa kullu dzati hamlin wong kang duweni kandungan hamlaha ing kandungane dzata hamlin. Wa tarolan ningali sapa sira annasa ing menungso ningali sukara hale padha mendem, wa mahum hale wa mahum lan ora ono sapa si annas, wa mahum lan ora ono sapa annas, ora ono iku bisukara kelawan wong kang mendem, walakinna adzaballahi walakinna lan tetapi ni adzaballahi siksane Gusti Allah iku syadidun kang sanget. Wasarat lan dadi sapa alwildanu pira-pira bocah, wasarat lan dadi sapa alwildanu pira-pira bocah dadi ku syaiban wong kang uwanen, dadi tua mendadak tiba-tiba. Fi dzalikal yaum ing dalem mungkun-mungkun dina, kama qala Allah taala kaya dawi Allah taala, fa kaifa tattaqun in kafartum yawman yaj'alul wildana syaiba wa qala in kanat illa sayhatan wahidah. Al-ayah. Kilanceng nih. Mohon. Wa amma a'dhamu sa'atin turaddu alaihi fil akhirah, adapun luweh agung-agunge waktu sing bakal dibalekno nanggene menungso. Lek sakniki kula sampeyan niki sik durung ngrasakno waktu sing dibalekno niki, sik tenang-tenang ae, sik aman, ki nyaman ki nang. King bakal depake kula panjenengan bekto menikah, bekto para mati ya maksudnya. Bekto nomor 2, bekto juga sepaling agung nih kah. Bekto apa aja? Bekto kiamat. Mangka mati nih kocak kiamat kia keng kiamat kene nih kah. Manja mautuhu, jaa kiamatuhu. Sapan deteng mati na deteng kiamat ring mati nih kah. Keng kiamat si raja kuku kiamat si asli menikah. Darma, dabun kanjeng Nabi. Bekto se paling raja se bakal beli ka manusia paki ning akhirat, fa idza nufikha fis-sur wa bu'itsa man fil qubur. Ketika malaikat Israfil nyerepoh sangkakala ben orang-orang pada pecegah dari alam waria. Pecegah dari alam kubur. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang-orang kafir pada ngocak. Qalu, orang-orang kafir pada ngocak, ya wailana do celaka singkok. Man ba'athana, siapa sih menjaga singkok dari tangga tedungan. Petedung bi Gusti Allah yang kafir ke zaman Pak Pelware. Untuk menghadapi sangkakala, untuk menghadapi hari kiamat. Peprei bi Gusti Allah. Siksa kubur peprei, orang-orang kafir petedung. Ya wailana man ba'athana min marqadina, siapa sih menjaga engkau dari tangga tedungan dia. Celaka engkau, ancor sengkok. Siapa sih menjaga engkau dia? Jogoh dalam keadaan bingung, dalam keadaan takok. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya ria janjine Gusti Allah
Bon saya pada pak bon para otosan-otosan pada bedlai sana para ulama cepekal bodoh bokto-bokto kata ria cepekal bodoh hari kiamat cepekal bodoh hari pembalasan hari pembangkitan. Masya Allah tak oning boleh ben sambian dek remena si saat nikah. La ilaha illallah la ilaha illallah baca ke di dalam kubur. Ini adalah saat sangat agung, saat sangat menakutkan, sangat menegangkan saat nikah. Tahun yang berak timur laut de jederem betapa jeria. Ada orang tak bingung, ada orang tak susah, ada orang tak takut kapi saat nikah. Takut kapi. Ini adalah saat a'dhamu sa'atin. Adalah saat paling menegangkan. Saking tegangnya, saking takon. Allah Subhanahu wa taala aparing gambaran ketika malaikat Israfil nyerepoh sangkakala trompet ban orang-orang yang berjaga dari alam kubur darmadapun Gusti Allah dalam Al-Qur'an wa wada'at kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Bekal banyak sekna orang sing ngandung jadi langsung ngandung tanpa muka situng 2 3 4 langsung brojol wis dari takon. Orang sing ngemban anak buang wak. Mon mangken masih beda lentu, beda gempa bumi, beda puting beliung sek sare anak. Sek jempen anak, sek cium anak karena ki beda sayang ki nangan. Tapi saat ini kata ada lah. Rasa kasih sayangnya tak ada kalau bi tak kede, kalau bi tak kerja pun. Buang kapi. Orang sing ngandung ni langsung lahir sekali nikah. Wataronna sasukara ban bekal ngetela orang je sempoyongan kapi. Wa ma hum bisukara. Mereka tak mabuk. Sempoyong benih karena mabuk benih. Walakinna adzaballahi syadid. Orang saya selamat, ya tak sini. Kemun saya selamat, Pak. Mun orang saya selamat, baca ke di dalam kubur ki pun biasa. Karena amal pun banyak orang yang saya selamat. Tedung kemantan anyar. Berengin bi Al-Quran, berengin berkelaban sodako, berengin kelaban amal sesoleh. Teh patako bi Gusti Allah Subhanahu wa taala selama ning alam kubur. Orang tak selamat. Oh. Sing ngak kauleubeun sambian ni kasih amal cara kalacir ngak nik ni. Bejeung benyantak khusyuk. Sedekah benyantak ikhlas ni. Terus sudah remeh keadaan guleubeun panjenengan. Saking dari genting ni kan. Sampai orang ngandung dia tak dentek sangang bulan. Sekali jila keluar kapi apa isina tabun. Masya Allah. Wataron nasa sukara. Tak cukup nikah. Wasaratil wildanu syaiba. Bayi langsung oben, Pak. Bayi langsung oben saat nikah. Duri takon, duri bingung, ada mau di. Cek makin ni capok gempa bumi ni tahun yang berak timur. Pokon buru, sedepan, sedok borok, dok borok, sedok timur, dok timur. Tak tahu pun anda mak ni ke tahun yang tujuan pun. Teronya lemah tekin abek dari gempa bumi, dari tsunami benih. Pas dok rememon kiamat. Benih ke pasti terjadi. Nah, makan gula beri ngocak ilustrasi deh, Pak. Dek remeh gambaran ni ngak nikah. Dari dahsyatnya. Yauman yaj'alul wildanu syaiba. Kanak kene langsung tua. Kanak kene langsung tua. Langsung obenen. La ilaha illallah ya. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ketika qiyamus sa'ah, as-sa'ah, ketika kiamat ini pun terjadi. Tansal walidatu radi'aha alladhi alqamathu fatyaha. Tepak nyosoin, tepak netein, tepak nyosoin anak. Iyo tak lagi anak ni. Buang. Karena pun lah terjadi haulun min ahwali yaumil qiyamah, qurabun min qurabi yaumil qiyamah.
wa tasqutul hamil hamlaha minar ru'bi wa taghibul ugul. Akal ini tak berfungsi saat ini kemudian. Mun tenangan ini kan makin mugo dari lauk buru gede aja. Mun dari aja buru dah. Ah, iya kita terjadi. Mak tadi nih kemudian orang sih kecelakaan lah mak daripada selamat kebi. Orang saya sepedaan motor. Aduh cek ngeri masih kuning tak apa-apa. Abu cek lah kalau pai kok. Wa taghibul uqul, akal dia kata ada pun tak fungsi. Lah cek ngeri kan nyaman. Lah tanya mon tak tepat ndi. Sret. Orang sak sret. Cek ngali sekuni sret lopot. Lah sak sret lopot masa sak sret. Orang saya bula buru. Tanya gini. Dar lah iya kelopain kok. Lema tak ngeri mengko. Lo gopo lo Maji busro. Malah tak stres. Kula numpak motor maji busro Pak Ribin. Maji saya nyupir. Kula nakuk HP. King tepak bener HP ni kaki. Abah takut nelpon ni takut bikul HP. Lekelan awas maji. Mulai dari sido kiri lah awas. Atau kula tak nyaman rasa kula pun. Ingat maji awas. Awas. Rem awas mas. Depak ke lautan abah telpon. Onon di dan lautan. Ambil siapa kali maji busro. Ndang mulio nggih. Kabit narima telpon. Orang li sangit saya pepet di maji. Song tak ada separo. Lama iso tak nganan maji dia. Wa taghibul jaring la wa taghibul uqul. Akal ni tak guna re lagopo ba. Barang mula gopo je tak bisa. Aduh dia tok lah selama. Dia tok ni tak bisa tok re. Papa aku mau nari kiamat marah. Arya keadaan karo se ngerim ki bisa menghindar. Aduh, ya Allah selamat alhamdulillah. Mereka ngerim. Berarti ki aguna kali ki nangan. Mun tak aguna aja. Tak bisa bonan. Bajan ngerim tak ngerim, bajan melenggo tak melenggo, bajan ambu tak ambu. Elang akal tak cerdas lah. Ada Rosi je tak ada masalah Rosi. Rosi tukang balap ada Rosina mun tepak anda je aku lu ki ya. Apa boleh arek ya? Kiamat. Bisa bayang lagi nih kan. Masya Allah. Hah? Lah saking gawat ta. Niki mare makna Al-Qur'an gitu dong. Oh. Wasailu utawi kang wa ta'allaqu lan dadi gantungan sapa al-madhlum wong kang den kaniaya bidzalimi pira-pira wong kang den kaniaya bidzalimi kelawang kang nganiaya. Orang sing kane ngajak waku nuntut kapiyaden Gusti Allah. Hari-hari si genting. Wa kana lan ono sapa asyuhudu kang nyakseni iku al malaikatu para malaikat wasailun kang takon huwallahu taala ya Gusti Allah. Saatanya bene polisi ku saksena malaikat saatanya Gusti aduh bu saksena malaikat la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat keneng sogo mun sakse mangken keneng sogo mbaan mon hasil separuh 50-50 bisa keng mon saksi na malaikat alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yumarun. Malaikat tak pernah salah pasti bener senyakse perbuatan kaulawan panjenengan pagi paneka Gusti para malaikat wasail seadanya seinterogasi huwallah Gusti tuh. Ada kan pikir-pikir dengan ciri ya. Ada saat tanya ini siapa pangeran dia. Pada mau ben. Oleh dari di ben rezeki. Pada mau lena oleh rezeki. Ala ko apa? Pada mau umur. Pada mau kesehatan. Saatnya Gusti Allah tak kung tangkung. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin
Naim. Saatnya benar saya Gusti Allah as-sa'il huwa Allah. Mancing ya dan Gusti Allah Pak. Ompa metusan ke sabora bi Gusti Allah. Kengi betuso sebunyan kadar sampai di memua. Montu saya sabora, menterbade sabora. Mate nge betuso sebunya walaupun sabora. Pas ngedep ke pangeran. Sampai di memua ngedep ke pangeran. Saya tanya gina. Cereng murid sabora bi guru sekolah cong todu sak sekolah walaupun soro sekolah. Anak gigiri bi reng tua mole cong tetap mole keng todus ke reng tua Pak walaupun sabora terus dia remah ke pangeran. Mosok terus lagi nang kadaria. Sampai di memua ngedep ke Gusti Allah ngebetusa sing ngene kebanyak. La ilaha illallah ya. Tanya ki kapi saat tanya Gusti Allah. Saksina para malaikat. Aduh. Jadi saat tanya Gusti Allah. Saya tanya gimana sebenarnya? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Merepat etanya akina kopeng etanya akina kapi wal fuada bahkan ateh. Saya dengki ate, saya hasut ate, saya sombong ate, saya iri ate, saya coba menika juga beda pertanggungan jawab pakai dengar sanepun Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mon Gusti Allah ada seatanya, tapi manusia yus'alun. Etanya aki kapi menika. Nah. Pada remah kira-kira. Ya. Reng maling ketangkep polisi nek tanya lagi. Aroh penjara nah. Pasal bodoh pun. Ban oleh di masih beda aja nonton bula tak ngalah bula tak sengaja pagenam bayar pagenam ngetik boleh. Jual dak siapa nonton tak jual bi gula pagenam kentes macam. Anu jual anu di mai barung ya. Rela tahu kapi. Keng karenya tetok. Bongkang kayak nyonyo. Dong kadang polam-polam ki sabak babona mejo. Kok naki debu orang yang setrum. Adalah odiku merkukuk tok je lah. Pasal 485 penada ben kocengnya siapa? Maling ah. Tanya ki kopi. Aro. Kendeng na beun arwah kandang nabaan, arwah penjara nabaan, baan bekal dalam rumah bekal 5 tahun dan makirnya tak nyaman odi tabak aja lah Pak, tak nyaman. Pas dek remah aku saatnya Gusti Allah, roh neraka kaki, arwah siksaan di dalam arwah, makanya ngas tete, tore ngas tete, sandi salah ka orang minta sapora. Sandi incemen pabeli sandi otang saore mon sampean mampu cek sampai ke mate zalim ka orang ani kegenting saat ini kan ke saat yang paling menggentingkan ketika orang-orang sik kane ngaji tining kaulaban para ajunan saja pada nuntut pakai adin Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar la ilaha illallah. Pon ki banyak keterangan nikah. Jauh kabub nikah. Jadi dari ngaji nikah kalimah se paling utama yo cak akiban manusia ketika se itu mati ya. Syahadat dua asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tabah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Adapun keadaan nomor 2 se paling menegangkan ketika nufikha fis-sur wa bu'itsa man fil qubur bila pun malaikat Israfil nyerepoh dekas rompetah ban orang-orang ning alam kubur cegah dari alam kubur ane kampun lah cegah macam-macam bode sak gelembong bode se sempoyongan bode se la ilaha illallah macam-macam tergantung dari amal lah. Nah tergantung dari perbuatan selama di ning dunya mantermu kepada selamat mantermu kayak selamat itunya selamat sampai nang alam akhirat jauh dari apa neraka masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin.
Ini kaki nerangaki ayat Al-Quran. Walakinnallaha wa wada'at kullu dhati hamlin hamla wa tara an-nasa sukara walakin adzaballahi syadid wa saratil wildanu syaiba fi dhalikal yawm kama qala Allah ta'ala fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yuj'alul wildanu syaiba wallahu a'lam bis-shawab. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلاة عدد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي وفاك أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين ما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خليع قسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وقع بن سالم قطب رباني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني سنة الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي ووصل مبروم قطب الأنفاس الأبي عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البارس قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طار وخطر قطب شنوة بلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي ووصل مبروم قطب البثم مقدم ثنا عبد الرحمن السيقا ولا مرمضار وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدا الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي والحبيب علي كويتا والحبيب محمد بن دوران الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبات بوتي والحبيب عبد الله الحداد سانgi والحبيب حسن بهر والحبيب جعفر بن شيخنا السقاب الحبيب علوي بن سقاب السقاب والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاب والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن البقي والحبيب صالح بن صاحب تنقل والحبيب موسى الهادي الحامد الحبيب عبد الله الهادي الحبيب هادي بن عبد الله الحامد الهدر ثم الحبيب أحمد ثم إلى الحبيب أحمد بن صالح الهدر سلام ببينونgan ووصل ثم إلى رحيقه هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته
وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روح كهجي عبد الله محسن وزوجته كهجي عبد الحليم جاسم كهجي معروف عارفي وأصول مفروع ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجة المسلمين أجمعين وأن الله يعطي كل إنسان منا منكم سؤلا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله ويمنع كل خير وكل خير ويعمل مع أهل الخير ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وباطن ويطيل العمر في طاعة والرضا ويمن علينا بكمال محبتنا بحب محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء بسلف الصالحين أنا وأنا وعلى ما سلفنا الصالح مثل جلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.